icyo nkundira Perezida Kagame hari ibintu bibiri akunda bituma mukunda kuruta abandi bantu bose. Ikintu cya mbere akunda abaturage, icya kabiri akunda u Rwanda. Ni ukuvuga ngo uri inshuti yiwe kunda u Rwanda ukunde n'abaturage b'abanyarwanda. Nawe uri inshuti yiwe ukangiriza abanyarwanda ukabafata nabi cyangwa ugashaka gwiki naje sino kwihangana nose ubu nyine wewe bokubwira ngo uje gutera Musenga n'umugore we hano kakwemerera ngomba kukurwanya ukiri kure. Ni ukuvuga ngo icyo mukundira akunda abanyarwanda agakunda n'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ni inshuti yiwe ya mbere n'u Rwanda, inshuti ya kabiri n'abaturage b'abanyarwanda. Uje rero utabashigikiye nta mwanya wo kugusapotinga. U Rwanda rwaradushigikiye tugomba kurushigikira. U Rwanda rwaratureze aho bigeze rero nitwe ahubwo tugomba kurufasha kuruta uko rudusaba kurufasha. Abanyamurenge bose bagomba kwitabira ibikorwa by'u Rwanda kuko bwarabafashije, kuko n'ubu nyine hari ibikorwa dukora abanyarwanda bakabizamo. Why not twe tutoje mu bikorwa byabo? Natwe twagombye. Nanjye ni perezida wanjye, ni perezida wanjye, ni perezida wanjye. Uriya ni umubyeyi, uriya ni umubyeyi, ni umubyeyi w'u Rwanda, akaba umubyeyi w'abanyarwanda, akaba umubyeyi w'abatutsi, akaba umubyeyi wa Afurika, akaba umubyeyi w'abantu bose bafite ibitekerezo byiza. Nawe ufite ibitekerezo byiza uzagana umwegerera azakwigisha. Navuze pasiporo y'u Rwanda wo forode izindi pasiporo zose. Iz'u Rwanda zifite rikodi. Ubundi kintu gikomeye ku isi ubu nyine ni rikodi. Muri Amerika uzi ikintu bahatingira ni social security. Abakeneye kwiga ubuyobozi bagende begere abayobozi b'u Rwanda babigisha ubuyobozi. Kagame ni role model w'abandi ba perezida, ni perezida wa example y'abandi, ariko aho kugira ngo babikore ahubwo bakirwa batuka ubuyobozi bw'u Rwanda. Rero ndabareba nyagaseka cyane ntibazi icyo bafite. Twebwe dukunze Kongo twabuze abo dushigikira. Shuti bakunzi ba One Nation Radio twongeye kubasuhuza. Uyu munsi twagize amahirwe yo gusura Dr. Bishop Emmanuel Musinga, akaba aba mu mujyi wa Indianapolis, ni umujyi wo muri leta ya Indiana. Twaganiriye byinshi ku bitekerezo bye, cyane cyane ibitekerezo byiza afite bishyigikiye u Rwanda na gahunda z'iterambere z'igihugu cy'u Rwanda, ariko nanone muri rusange imyemerere abanyafrika twakwiye kugira, byabare ababa mu mahanga ndetse n'ababa imbere mu gihugu. Reka twumve byinshi mu bitekerezo bye atuganiriza, cyane cyane aduha inama ku rubyiruko. Rero abantu baje ino ntibaryana cyane nk'abantu b'abanyarwanda. Reka mbwire abanyarwanda bafite iwabo hameze neza, umuntu akaga ngo ntataha ngo hano kurakora iki, ntibaje mu ishuri baje bapfuka babigishe ridashimwe. Ndishimye cyane kugera muri Indianapolis. Tumaze igihe kinini dupanga kuzaza guhura tugashakisha uburyo twakora interview ariko bikanga. So ndishimye kugera mu rugo rwanyu Pastor Musinga. Nge ndi Richard Irakoze, nkaba nkorera One Nation Radio ndetse na Rwanda Abroad. Tukaba twishimye rero kubasura hano mu rugo iwanyu. Murakoze iminsi myinshi twage tuye umwaka ntugiye kurangira. Twabonye video yawe uvuga ku bya immigration, kivuza ko ari ikiganiro ariko hashize igihe kinini cyane. Mwabaye busy nanjye mba busy no, ariko Imana ishimwe yuko no munsi tubonanye. Wamaze kudusura, wamaze kuba viral ahantu bose barakumenye, kandi kira gihe ntabwo ari cyane ariko nibwo wari ukimenye. Oya ngewe bundi navuze ibintu biri mu mutima wanjye. Ntabwo nari nzi ko byagera hari abantu babifata positive, but icyatumye nyembi bivuga nuko mbona abantu benshi but appreciating what the service they get from other people. Abantu benshi bavuga negativity nyinshi kuruta positivity nyinshi iyo abantu babagiriye neza. Ku rugero abantu bene wacu abatutsi bavuye muri Kongo nabonye bavuga ibintu bibi cyane ku Rwanda na kuri perezida w'u Rwanda, bituma numva bindya ku mutima. I know the truth, inzu kuri kose kubera iki ndakuvuga. None ngumuza abantu bagira ngo none hari akandi kaze nahawe. Oya that's me. Ntabwo nkunda umuntu urenganya abandi. Cyakabiri ntabwo nkunda umuntu ubesha cyangwa ngo afata undi muntu uko atari. Nkunda kuba umunyakuri. Ikindi nkunda umuntu uvuga neza atarenganya abandi. N'umuntu niyo gukoreye amakosa cyangwa umwanga ntukamuvuge cyane ngo umutuka. Abafaransa bavuga neza laisser aller bireke bitambuke. Okay, reka utangire wibwira abantu bundi Dr. Bishop cyangwa Pastor, sinzi ukuntu harimo terme nyinshi, ariko twibwire uri muntu ki, amazina uvuka kugira ngo wenda abantu babanze banakumenya.
murakoze. Nitwa Dr Bishop Musinga, navukiye muri Congo, nkurira mu Rwanda, niga muri Kenya, nkomereza muri Amerika. Ndubatse, mfite umudamu n'abana 6, nkaba ndi umupastori korera Imana hano muri Indiana mu itorero rya Grace Tabernacle. Dufite andi matorero muri Kenya no mu Bugande. Imana nidufasha tuzakomeza twaguke. Nkaba ntuye hano Indianapolis, aha mwansanze ni iwanjye. Wavukiye wakuriye he, tubwira urugendo rwawe? Navukiye muri Congo, ahantu bita mu Bibogobogo. Nageze mu Minembwe n'ahandi, ariko naje kumenya ubwenge cyane ngeze mu Rwanda. Naje mu Rwanda ndi teenager, ndi umusore mutoya. Niga secondaire mu Rwanda, Inyamiramba, ahantu bita kuri CSK, ishuri ry'Abisilamu ndarirangiza. Niga kuri NILAC, sinarangiza nkomereza ku ishuri rya theology muri Kenya. Imana ija kumpa ubushobozi n'uburyo impereza opportunity, nza muri Amerika nk'umurefugee, mba na pasteur nkorera Imana hano nahantuye. Ubwo wavukiye muri Congo? Navukiye muri Congo, ndi umunyamurenge. Ryari? Muri za 70 aho ngaho. Batamenya imyaka yanje niba nyine abantu bakivuga imyaka. Okay, ntacyo. Ano yivuga ntakibazo uyikeneye. Ntacyo. Hanyuma muri Congo, hanyuma uza mu Rwanda? Naje mu Rwanda muri 1994. 94. Okay. Niyo mpamvu nzi u Rwanda cyane. U Rwanda nduzi kuva muri 1994 mu kwezi kwa 9. Kugeza ubu nta mwaka urangira ntageze mu Rwanda. Rero mu Rwanda ndahaza ahubwo kuruta uko nzi Congo, kuko imyaka nabaye ngera mu Rwanda cyane irarutuye nabaye muri Congo. Urumva ko ndarenza over 20 years kuva muri 1994. None ubu nyine turi mu 2020, imyaka igekuba 29-30. Rero niho nzi cyane. Kandi nabonye ubuzima bwa Congo, mbona n'ubw'u Rwanda, mbona n'ubwa Kenya na Uganda na Tanzania na Zambia narahabaye gatoya, mbona n'ubwa Amerika, nageze no mu bihugu bitandukanye. Rero ubuzima uko umeze muri Afrika n'ibino bihugu bya Western countries ndabisobanukiwe. Rero ibyo mvuga, I think I know what I'm talking about. Mwatumiwe muri Rwanda Convention, buriya mwatumiwe gute? Muzabaganiriza kuki? Mba numva bifite amatsiko kumenya. Oya, jewe ndi umutumirwa gusa, nzaba ndi muri event. Nzaba ndi muri Rwanda Convention, izabera Dallas ku itariki 4-5-6 z'ukwezi kwa 7. Tuzaba turiyo, tuzabana n'abanyarwanda bose, tuzaba turi hariya kimwe n'abandi baturage bose batuye muri Amerika bashigikira u Rwanda. Murakoze. Byakira gute utumwe mu bintu by'u Rwanda, ibintu bihuza abanyarwanda? Biranezeza cyane. Ijambo rya mbere ugomba gusobanukirwa, twese tuvuga imvugo imwe u Rwanda muri Congo n'u Burundi. Ikindi tugomba gushigikirana. U Rwanda rwaradushigikiye, tugomba kurushigikira. U Rwanda rwaratureze. Aho bigeze rero nitwe ahubwo tugomba kurufasha kuruta uko rudusaba kurufasha. Abanyamurenge bose bagomba kwitabira ibikorwa by'u Rwanda kuko rwarabafashije. Kuko n'ubu nyine hari ibikorwa dukora abanyarwanda bakabizamo. Why not twe tutoje mu bikorwa byabo? Rero ubumwe n'imbaraga tugomba kuja mu bikorwa byabo. Abanyarwanda bose bagomba kwitabira ibikorwa by'u Rwanda, ibya ambasade y'u Rwanda muri Amerika. Abanyamurenge bazumva ko dufite abantu bamwe ndashobora kuvuga bafite imyumvire utaza aho bakuye, utazi na ikindi kindangaza. Urabona abantu bafite imyumvire yo kutumva President Kagame no kutumva u Rwanda. N'abasore batoye nta muntu w'umugabo wabijamo, n'abantu ubona some they don't know what they are doing. Bamwe ntabazi icyo babakora. Abantu bose bafite imyumvire myiza, bafite ibitekerezo byo gushigikira leta y'u Rwanda, bagomba kwitabira convention, bakitabira n'ibikorwa bya leta y'u Rwanda. Kubera iki? Kuko yarabafashije. Bano urabona abasore bose b'abanyamurenge bari muri Amerika benshi baciye mu Rwanda, bahabaye barahigiye. Rero bagomba kugaragaza support. Murakoze. Hanyuma ubwo winjiye gute mu byo kubwiriza, kubera ko abantu bakuzi cyane ubwiriza n'amacacu wagiye utangiza, wabijemo gute? Njyewe ntabwo nari mbirimo. Papa niwe wari pasiteri, njye numvaga ntazaba pasiteri kubera impamvu nka 3. Impamvu ya mbere, sinakunda gupasiteri, nabonaga abapasiteri ari abakene. Kabona abakene. Icya kabiri, nabonaga buri gihe urugo rwa pasiteri abantu binjira basohoka, nkumva that's not fair. Ntabwo umuntu bagomba kuza mu rugo rwanyu uko bashaka. Icya gatatu, nabonaga amacace
mbona harimo intambara, harimo ibintu bisa nkaho bitameze neza za conflict, kandi abantu hari abakristu njye maze gukizwa numvaga ari uko ngomba kwiga. Ubundi nje numvaga nari nzi ko nzaba umucamanza cyangwa nkaba umwavoka, ko no muri secondaire nize droit, no muri kaminuza niga droit. Ariko nyuma naje kugira umuhamagaro nisanga muri theology, mba n'umupastori, menya yuko umukristo agomba kwihangana kugira ngo akorere Imana, kandi ingororano zirahari hano mu isi ndetse no mu ijuru. Nuko nabyisanzemo. Ariko ubwo secondaire wayize mu Rwanda? Yes. Kaminuza yiganaho mu Rwanda? Ariko sinayirangiza, nkomereza muri Kenya. Ukomereza muri Kenya? Yes. Nyuma nza muri Amerika. Ubu ariko uri umukongomani mu byangombwa? Ndi umunyamurenge w'umukongomani ariko wabaye mu Rwanda, ariko nkaba ndi umututsi wo muri Kongo. Wumvishe? Ariko ubundi njye numva tugomba no kwiga aba East Africa. Uko bimeze rero abantu ntibagira confusion. Hari mu Cyongereza bikoresha neza aba ancestor, ba grandfather wacu, abavuye mu Rwanda. Hari abandi bavuye i Burundi. Iyo uvuze ngo Musinga, turi abasinga. Ikomeza igisekuruza cyacu ugasanga tugera kwa Burora, ugasanga bari mu Uganda tuhurira no kwa Burora, abari mu Rwanda duhurira kwa Burora. Ndi umusinga wo kwa Burora. Iyo uvuze ngo uri umusinga wo kwa Burora, mpita nsimbuka bino bisekuruza byose bagiye muri Kongo, ngahita nisanga hehe kimwe n'abasinga bari mu Rwanda, kimwe n'abega, kimwe n'abasita n'abatsabo n'ibindi n'abanyakarama, byose ugasanga turi kumwe. Rero dufite aba ancestor bacu, abashinga basagukuru bacu bavuye mu Rwanda, tuja muri Kongo igaburwa tuyirimo. Ubundi twebwe abanyamurenge n'abatutsi muri Kongo bantu birirwa bavuga ngo turi abakongomani, ubundi ni twebwe bakongomani nyabo. Gute? Kubera ko Kongo yadusanze hariya, ntabwo ari twayisanze. Kongo yadusanze hariya, n'abari abakongomani benshi bari abafurero n'ababembe badusanze hariya ku misozi. Ariko kubera ko ibo bihakirijwe ku bazungu, abazungu babahereza amagurupe ariyo bita imirenge mu Rwanda n'amakomine, twebwe barabitwaka, none bisa nkaho ari babaye abanyagihugu kuruturuza twebwe. Ariko hariya ni iwacu, turi abakongomani mu maraso, turi abakongomani basanzwe na Kongo hariya. Ntabwo ari twe twasanze Kongo, ntabwo twavuye mu Rwanda tuje muri Kongo. Kongo iyo bayigabuye bayita Kongo, abayise Kongo badusanze turi hariya. Murakoze. Okay, ni confusion abantu bajye bagira, kuko abantu bagomba gusoma bakanabaza amakuru bagatekereza. Rero u Rwanda rutwakiriye duhunze, tugomba gushima u Rwanda ko rwatwakiriye. Rufite n'uburenganzira bwo kutatwakira, kuko nta tegeko risaba Kongo u Rwanda kutwakira, kuko n'ibyago biri muri Kongo n'ibibazo biri muri Kongo ntabwo biri mu Rwanda. Ari u Rwanda rutwakiriye, rero tugomba kurushimira ko rwatwakiriye rukadufata neza. Bitavuze ngo n'u Burundi na Uganda twabishimira. Rero turashimira biriya bihugu byose byo mu biyaga bigari, u Burundi n'u Rwanda na Uganda na Kenya na Ethiopia na Zambia n'ibindi bihugu byaduhaye ubuhungiro, za Malawi, dufite abandi bari mu Malawi, Zambia, biduha ubuhungiro mu gihe iwacu batwanze. Rero uko bimeze kose igihe kizagera tuzotaha iwacu kandi tuzohatura. Mbwira kuri cya kintu wavuze, wari muvuga ngo serivisi z'u Rwanda, ibintu umuntu abona ibyiza ariko ntabishaka kubivuga. Mbere yuko mvuga izi serivisi z'u Rwanda, reka mbanze mbwira abanyarwanda. Hari umugani w'ikinyarwanda baca umugani bakavuga ngo uwambaye kirezi ntamenya ko kera. Bazaje muri Kongo, baje no mu Burundi uko hameze ubu nyine, baje na Kenya, bamenye serivisi bafite. No mu Burundi ujyayo hose? Mpaheruka kera, ariko narahabaye naho ndahazi. Serivisi zo mu Rwanda ziri kuri standard ya Amerika n'ibindi bihugu, western countries. Ntabwo bikiri kuri standard ya Afrika. Ndakubwira, navuze passport y'u Rwanda uzi kwibona mu minsi 2-3 ukaba wayibonye passport. Ikindi uzi ko nta ruswa batanga kugira ngo babone passport, ibindi bihugu byose utanga ruswa. Ikindi systeme bubatse y'irembo, iriya ni systeme iruta Amerika hano ugenda ku iposta ukuzuza ukapurika, tandi makuru ubona utegereza kuri email cyangwa hano ku muryango wawe ko bakubwira. Ariko mu Rwanda aho nkubwira ifite service ziri high kuruta za Amerika, iriya service ya passport, urapurika passport ku irembo, bagahita baguha message kuri telefone ko application yagiye ko wishuye. Mukanya bakakwandikira bakubwira ngo uze kugira gutera ibikumwe no kwifotoza, mukandi kanya bakakubwira ngo uze gutora passport yawe. Nukuvuga ngo uri TikTok na service za leta.
ngahe genda za Nigeria, genda za Kenya, ugenda hari Kenya uzuye Afrika umwaka ugashira uhaye uzunguruka utanga na za ruswa. Nigeria amezi 6-7 kuma. Nigeria sinagiye ahubwo wa. Nanjye sinagiye ngira inshuti wagiye muri Kenya ariko Kenya narahabaye sinanagiye nzanje yo mbafite y'ibikogwa ndahazi cyane na Kenya narahabaye nahakoreye ibintu byinshi ntacyo wambesha muri Kenya. Uko nzi Kenya niko nzi n'u Rwanda. Aho nzi buke ni muri Uganda no muri Tanzania. No Burundi ndabuziho gahoro. Ariko mu Rwanda ntacyo wambesha. Muri Kenya ntacyo wambesha. Nzi abantu benshi, nzi abayobozi benshi, nzi ibikorwa byabo byinshi ntacyo wambesha. Rero ngubwire n'ikindi. Uzi kugura ikibanza ubunyine muri Kenya. Bagize ibibanza twaguze ibibanza abantu bari muri Amerika, abantu bari muri Amerika barabizi. Barage batubwira ngo ahantu hari Kitengera ngo hari ibibanza byo kugurisha. Barabigura mbona umuntu araje hano iwanje tuvukana ngo yaguze ikibanza muri Kenya nanjye ningura ikibanza ndagura nguriye ibibanza bibiri. Bano umuhungu umwe mwishwa wanje hanga yarubatse inzu. Data wacu nayo yubatse yindi. Undi mu pastor umuhungu yubaka etage. Ndakubwira ngo ibyo bibanza byaragiye, etage barazisenya, amazu barasenya abantu bararira. Why? Ikibanza bagenda bikugurisha kabiri. Naho mu Rwanda biragoye wenyine kushobora kwiba ikibanza. Nukuvuga ngo ibintu byose biri muri system. Rero ibindi bihugu bya Afrika nibigende bohereza aba expert baje kwiga bamenye leta y'u Rwanda uko ihayizamura ari ama service. Nabo bagende bigi hari abamenye uko basavinga abaturage babo. Ni gute umuntu agura ikibanza cy'ibihumbi 100 bugaca ngo cyagiye ngo umuntu ahigurishije ubwa kabiri. Ariko mu Rwanda ibyo ndibike ha. Ubu nyine mu Rwanda nta mutura gukirwana na polisi. Arwana na kamera urihuta ndabwo kuvugisha telefone yawe uje kubona bakohereza message ngo waspeedinze bakagubita tiki. Nta polisi ngo kitu kidogo ngo icyayi isukari oya ibintu byose ni system. Rero uko u Rwanda rwubakitse Imana ibaho umugisha bazakomeza bazamura abandi bagende bicare bafukame bashira udutebe hasi bige system. Aha muri Amerika niho hari system nkiri mu Rwanda. Rero abanyafrika boss Afrika igende u Rwanda rube role model y'ibihugu za Afrika kugira ngo bashobore kuzamura standard ya Afrika. Aho u Rwanda rugeze Afrika yose yogera kuri iriya standard. Nukuvuga ngo abazungu bose bamanuka. Ese kuki ibindi bihugu bitabikora Kenya, Congo? No, ari kintu nasobanuye. Hari cyo twita muri leadership. Njewe nize leadership. Ariko nigize leadership cyane yo mu churches. Hari cyo twita a right person in a right position. Hari umwanya ukwiriye. Hakaba n'umuntu ukwiriye. Biragoye kubona right person muri right position. Kubona umuntu ukwiriye ngo aje mu mwanya akwiriye. Urubunyine na amajwi ni fanatisme ni ruswa. Abantu benshi bafite imyanya yo gufata ibyemezo. Usanga ari abantu bari corrupt. Bashaka kuzuza inda zabo, bashaka kugaragara ko ari abanyacubahiro, ikindi badakunza abaturage. Icyo ngundira Perezida Kagame. Hari ibintu birakunda bituma mukunda kuruta abandi bantu bose. Ikintu cyambere akunda abaturage, icyaka birakunda u Rwanda. Nukuvuga ngo uri inshuti yiwe kunda u Rwanda ukunde n'abaturage b'abanyarwanda. Nabo uri inshuti y'ukangiriza abanyarwanda ukabafata nabi cyangwa ugashaka gwiki naje sino kwihangana. Nose ubu nyine wewe bokubwira ngo uje gutera musenga n'umugore we hano kakwemerera ngomba kukurwanya ukiri kure. Nukuvuga ngo icyo mukundira akunda abanyarwanda agakunda n'u Rwanda. Nukuvuga ngo ni inshuti yiwe ya mbere n'u Rwanda, inshuti ya kabiri n'abaturage b'abanyarwanda. Uje rero utabashigikiye nta mwanya wo kugusapotinga. Ntabwo ari bwa bushitwa twari dufitanyije nawe bushire. Nukuvuga ngo ubunyine menye kuje kungira nabe muri nozo n'iyi kamera sinakwemera kwiterekanga. Cyakoze ya. Icyo mukundira cyambere kuruta ibindi bintu byose. Inshuti ni inshuti nziza ariko hari imipaka itagomba kurenga ngo yinjire mu Rwanda yica umunyarwanda yiba abanyarwanda. Nukuvuga ngo ruswa yarashize mu Rwanda kubera perezida. Nibyo nababwiye ejo bundi nababwiye ngo iyo ataba perezida u Rwanda rurokire rutoye. Ese bwamugane tubwire ngo byari bimeze imipaka ntiye. Tugara rwaruzuye se siko Habyarimana yavuze. Hari wagazugera mu Rwanda. Badata bagaze bamanuka bakaja i Burundi. Ko ndibogeze mu Rwanda. Ngo rwaruzuye. Rwaruzuye kubatutsi. Ariko kubanyamahanga n'abahutu ntigwari rwuzuye. Nukuvuga ngo rwaruyoboye n'umuperezida ufite umutima wuzuye discrimination. Wuzuyemwo amacakubiri umutoya utagutse. Ariko kugeza ubu nyine
nujana umugore wazojayo nujana umwana wazojayo inshuti zawe zose niba nashika hariya bo baheza ubwene gihugu kubera iki bafite leadership izi agaciro k'umuturage n'agaciro k'igihugu. Ikindi bafite umuperezida ufite umutima wagutse kubw'igihugu karakiri inshuti ziza zishora umutungo mu gihugu. Ubundi umunyabwenge ntashaka amafaranga, umunyabwenge ashaka abantu. Nta munyabwenge ubundi iyo ushatse amafaranga urayabura, amafaranga agira inzira acamo. Iyo rero ubundi utega amafaranga ntuwiruka ngo amafaranga ukora igituma amafaranga gusanga nose nuho abantu umutekano ukabangiza ukabwira welcome baraza bataje ntibarya ntibaza n'indege ntibarya mu mahoteli. Ubundi umunyabwenge atashaka yiruka inyuma y'amafaranga, ashaka igituma amafaranga amushaka. Nuvuga ngo u Rwanda abanyamahanga nigo barushaka ubu nyine ntabwo rwo rubashaka ni kuko bateguye tere nziza. Rero iyo mpamvu rero ituma nje mvuga ngo abandi bantu bose bigire ku Rwanda, abanyafrika bigire ku Rwanda, abakeneye kwiga ubuyobozi bagende begere abayobozi b'u Rwanda babigisha ubuyobozi. Generation yose y'u Rwanda, abanyarwanda bose bashigikire leta yabo kugira ngo igume zizamuke. Nubiri mu kuntangazwa sanga umwana mutoya ukiri bamwe bari under 18 abandi bari under 30 aho kugira ngo bigire ku bayobozi bafite kora batuka. How people they are crazy. Muri umugani baca muri Kongo n'abakongomani bawuciye ngo umuntu utazi ubwenge ngo azamena amazi ku byatsi biri imbere ye ngo akabayishireho ikime. Wewe kurakurura cyane muri segondere hari umwana ndi mukubona kuri YouTube shaka nkukamwe nabonye ni bagwiye izina ryiwe atuka president atuka abayobozi b'u Rwanda. Uracyari muri segondere turabona na diploma ya segondere aho kugira ngo usabe buruse izo kujana muri kaminuza kurabatuka abayobozi bafite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Imana ibabare abantu abanyarwanda bafunguke. Ejo none ko nsoma uzi kuva mu 2014 kugeza ubu nyine abanyarwanda bagiye kwiga hanze bararuta abanyarwanda bo kuva ku bw'ababirigi kugeza ku bwa Kayibanda na Habyarimana. Numara umbwire ngo kurabatuka bafite buruse bafite urufunguzo mu ntoki zawe bo gukubita isinyatiri imwe ukaja mu Busuwisi warangiza ukirwa batuka. Umunyabwenge azi guca bugufa kubaha abayobozi ahasigaye nabo bakira gute bakamuzamura. Urakoze. Ari gitabo mpanandika nzandika abantu batazabahabwa promotion. Nta mu discipline uzahabwa promotion. ni muri gospel cyangwa ni mu buzima. Njewe nandika itabuzo kumotiva abantu gusa. Motivation speaker. I'm a motivational speaker. Okay. Motivating abantu. So ntafite discipline nabona. No nta mu indiscipline nazahabwa promotion. Ahubwo mu gisirikare yo indiscipline bagushira muri prison. Iyo indiscipline mu kazi ubundi umuntu utagira respect. Utazi ico bita honor. Reka bisobanure hari amagambo atatu abaho akomeye ariko twebwe mu Kinyarwanda tugira abiri. Hari ico bita love na respect na honor. Love ni urukundo gukunda umuntu, respect ni kumwubaha icyo twita respect. Honor mu Kinyarwanda ndibaho. Ubundi honor ni kubaha umuntu warangiza ukamwubahisha. Nuko nukumuvuga naho atari ukamuvuga neza. Nukumushigikira. Uramwubaha warangiza ukamwubahisha. Iyo uvuga bakavuga ngo wumva kandi bahabwa magift ya honor ba honorere ugende nukuvuga ngo nuguha umuntu ikintu publicly ukavuga ubwiza bwiwe ukavuga gukomera kwiwe ukavuga uwari we n'igihe adahari uyo niyo bita ownership ukabuhamo honoring. Rero abantu bige kubaha abayobozi babo bafatikanye kugira kubaka igihugu kuko u Rwanda aho rugeze n'abayobozi rufite rukeneye amaboko y'abanyarwanda buri muntu wese ashiremo ukuboko kwiwe igihugu kizamuke. Ariko aho kugira ngo babikore ahubwo bakirwa batuka ubuyobozi bw'u Rwanda. Rero ndabareba nyagaseka cyane ntibazi ico bafite. Twebwe dukunze Kongo twabuze abo dushigikira. Ariko se buriya mu bivuga iki buriya mu bamubona. None se kugira ngo president afite miliyari n'abari 8 mu Busuwisi. Urambwira ngo icyo gihugu kimeze gute? Uzi ko budget ya Kongo ni ibihumbi ni miliyari 16 biliyoni z'amadolari 16 izije kugera mu kwa gatatu yashize budget yashize babuza abayemba yasohoka umwe agakataye undi agakataye biriya nakubwiraga
right person muri right position. Ni ukuvuga ngo tekereza, niko kubwira ngo ufite amata yo guha umwana ni wowe yafite mu ntoki aho kuyaha umwana ukayanywa. Wicaye kuri budget y'igihugu niri mu ntoki zawe aho kuyiha abaturage ukayirya, amafaranga ukayohereza aho ushaka umuryango yawe. Rero biriye nicyo kibazo cyo kubona umuyobozi ushobora kuyobora neza afite umutima w'abaturage. Rero biragoye kubona umuntu wicara ku mafaranga miliyoni 16 biliyoni 16 tuzirye ahubwo kazihereza abaturage. Rero bisaba kuba ufite umutima w'uwo muntu n'ubunyangamugayo ukunze igihugu kuruta ko wikunda wewe. Urakoze. Okay. Nabonye umushyira Perezida Paul Kagame mu bayobozi batanu beza ba Afrika cyane, ahubwo mu minsi mike azaba wabye. Bimbwira wabatoranije gute? Ni abayobozi ureba umuntu ukunda abantu kuruta uko yikunda. Navuze uwa mbere ni Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah perezida wa Ghana niwe wa mbere wasabye independence ya Ghana, asaba n'ubumwe bwa Afrika muri 57. Uwa kabiri navuze ni Thomas Sankara. Thomas Sankara yayoboye imyaka ine gusa, 93 83 kugeza 87. Baramwica akubiswe kudeta, yishwe na Blaise Compaoré. Kuko Thomas Sankara yacaga bugufi akanga kugura imodoka ihenze kugira ngo arebe icyo asagurira abaturage. Kubera ko abantu benshi ndibaramenya ibyo abazungu badukora. Abazungu bashaka gusa ko twebwe turangara bino bihugu byadukoroneje, tunezerwe bashireho umuyobozi bakontorora, utagira icyo atumara, utatwubakira imihanda, utatubakira igihugu, utadushakira indege tugendamo, nitumara bo baze gusaba gume bahahe tumwe tuba abakozi babo, abacakara babo. Rero dukeneye abayobozi be nabo. Uwa gatatu ni Magufuli. Magufuli, buriya Magufuli yarateye ubwoba mu buryo bwo gukunda igihugu. Magufuli yafata umushahara wakaho abaturage. Uwa kane ni Perezida Kagame navuze. Ijambo rya mbere nasobanuye, yaje mu Rwanda baranze ko abantu batahango ni rutoye. Naje nagaze numva makuru bavuga ngo abantu bataha ngo bageza Arusha bage, ukumva nyine Rwanda rutoye, ukamubwira ngo waruze tiwobona naho ukande. Gushika dusanga hari inyamaswa, hari za Kagera, za Inyungo, imisozi n'ubu nyine hari imisozi mutaraje amazu. Rero iwe ngo abe perezida akingura imiryango isi yose irataha. Twe twari muri Kongo twaraje tuza mu Rwanda, n'ubu nyine abanyamurenge rwaza mu Rwanda, bamwe bari mu nkamba, abandi barisha, abandi bafite rangamuntu, abandi barise, abari mu Burundi barase, abari muri Uganda barataha, abari hanze barataha. Igihugu cuzura abantu, ntiyarekeraho akingurira n'abanyamahanga. Uje mu Rwanda akitwara neza mu Rwanda, akainvestire mu Rwanda, amuha ibyangombwa. Ntiyarekeraho ahindura systeme y'u Rwanda, abivana noneho mu bintu bisanzwe biba digital. Nukuvuga ngo ubu nyine tuwopfa guforoda passport y'u Rwanda, wo foroda izindi passport zose. Izo Rwanda zifite record. Ubundi kintu gikomeye ku isi ubu nyine ni record. Muri Amerika uzi kintu bahatinyira ni ya social security na driver license yabo. Tuzona ko bayisikana, wari bagara ukabona ko bayisikana. Ni bihe bihugu bifite irangamuntu yo gusikana? Ni bike cyane. Muri Kongo ntabiriyo. Sindagira ngo bakujya nkareba. Simbasetse ni igihugu cyacu. Bagiraga ikipapuro bita uri pour citoyen. Igitengo ugakunja kabiri. Nawe yashizweho na Mubuto. Ngo barangize kugeza ubu nyine nta hindi barage. Badata nibo baherutse gufatira rangamuntu. Naho urubyiruko bose generation y'imyaka nka 30 ishize ntaho herutse rangamuntu mu myaka. Niko bazabaca umugani ngo akabi gasekwa nkakeza. Ahubwo mbwire buriya mwe narigiye kubwira wa nyuma navuze ni Ibrahim Traoré. Ya buriya Mandela nawe ni wa gatandatu. Mandela hari ikintu cyiza yakoze cyane. Mandela icyo yakoze yagwaniye uburenganzira bwa Afrika y'Epfo. Ikindi yakoze Mandela ntabwo yagwaniye ubutegetsi amaze kubutsindira, yahise abutanga. Ariko imyubakire ya Afrika y'Epfo biriya zubatswe na niriya party y'abari abazungu nibo bubatse biriya building byose, aho bariya bigeze zubatswe n'abari abazungu.
ikintu gikomeye Mandela yakoze ibintu bibiri. Yarwaniye uburenganzira bw'abirabura bo muri Afurika y'Epfo. Icya kabiri ntiyarwaniye ubutegetsi, amaze kubufata yarabutanze. Undi navugaho ni Kadafe, ari Kadafe bari yanje muzamabara nk'abarabu. Bari n'abarabu bafite n'abanyafrika bacu. N'abanyafrika bacu ndabemera. Sinamutinda reka dutambuka ariko nawe naramwemeraga, ariko afite ukuntu yakoraga. Iyo uvuze ibyo muri Kongo nibi biri kuba, sinzi wowe wenda ubona igisubizo kizava he? Ibiba abantu bicwa, abantu hakiri n'ubu mu 2025 abantu bagomba kurwana kugira ngo bemerwe ko ari bene igihugu. Kamazeze kugico warubajije, igisubizo aho kizava ni muri twe. Ntabwo kizava hanze, kizava mu bazungu, tikizava mu mishikirano y'abazungu, tikizava muri Monesco, tikizava muri babasha kuri za Goma bari abayobozi ba Monesco ba Monique whatever. Ni twenyine twumvikana. Nitutumvikana tuzorwana kugeza igihe abazatsinda bagira imyumvire myiza y'ubuyobozi bwiza. Naho impamvu abantu barwana, turwana kubera ubuyobozi bubi. Ejo umusibejo gasashi umunsi umwe hari ibuvira bafasha abagore b'abanyamurenge bahetse abana n'abapolisi ba leta bambaye uniform za leta, kapiteni wa leta, barakubita barafunga, bakazababwira ngo tubice, ngo nakakana muhetse kazakurwanya. Can you imagine? Nurangiza umuntu wawe uvuga ubwo buzima umubwire ngo yaye ngo nta kibazo gihari, ngo ntitugomba kurwana, ngo tugomba kurigwanaho, ntituzatega amajosi. Kuzageza igihe bazemera ko tubana neza cyangwa tukabana nabi. Ikindi nshaka kuvuga, ntawe uzatuvugira nitutivugira, ntawe uzaturwanira nitutirwanira. Niba tumva amagambo yacu, niba tumva ibitekerezo byacu, bazumva muheto wacu. Kuzageza igihe bemeye ko tubahare kandi tuzahaba neza. Jewe nabitekereje 2019. Eske kuba pasiteri mwiza uri umunyamwuka udashobora kuvugira bene wanyu? Ese ahubwo abantu ntibakeka ko wenda bihuza na politike ni hari icyaha kirimo? Ntabwo mbizi. Uzi usoma Bibiliya? Yego. Haraho bavuga ngo uvugiye bene wanyu n'icyaha? Haraho bivuze? Cyangwa utabavugiye niyo mafuti n'icyo cyaha ahubwo? Rero dufite ikibazo nibyo ngiye gusobanura. 2019 na iwacu hari intambara nyinshi, abantu bacu habapfa. Ndibaza who am I? Ndiki maziki ni gute bica abantu iwacu namara nkanezerwa bashiremo indirimbo ya mbere ya kabiri mbwirize ndangize cyana ngo dusenge gusa ngo Mana umanu kubatabara. Imana iramanura Gabriel na Mikaeli baje gutabara abanyamurenge babafa muri Kongo? No, ni twebwe tugomba gutekereza uko turenganura bene wacu. Ndavuga se kuba umupasiteri kavugira bene wacu ni cyaha? Sanga ntabwo ari cyaha. Icya kabiri, eske mfite amafaranga menshi kaba mbayeho neza ariko ndashobora kuvugira bene wacu uku bavuga ko ndintwari cyangwa bavuga ko ndangije ubuzima bwanje neza, mfuye nkaja mu ijuru ndafite ubuhamya bwiza muri bene wacu uko mba ndangije ubuzima bwanje neza? Ikindi, ndi umugabo ukomeye ko muri Amerika bakavuga ngo ndi umugabo ukomeye, ndintwari, mfite amafaranga, ukomeze kose warize umeze gute uko ariko udashobora kuvugira bene wanyu bo kwita intwari? None why tutoba hano muri Amerika ngo tuvuga akarengane k'iwacu? Ni tukavuga ngo yeye ngo Amerika ngo na pasiteri, ahubwo rengo ubwira ikibazo nasanzemo ngikubwira nasaza abantu benshi bayoboye abantu ariko bajya bayobore bayoboye. Kasubire mugira ngo wumve umuntu akabafite ukuri yovuga abona ariko ngo gatinya ngo abayoboye baramugaya ngo baramuvuga. Nose nibo bakuyoboye gasuwe uyoboye, because you cannot speak your honestly speaking. Tuwovuga ibiri mu mutima wawe. None namwe ukunda Musinga akakubera pasiteri ariko ukanga akavugira bene wabo bahaye bapfa, ukurankunda? Namwe ukunda umuntu umukundana n'ibyo afite. Namwe ukunda Musinga mukundana na bene wabo. Namwe unyanga uranyangana na bene wacu. Icyo nshaka kuvuga ni iki, nasanze tutagomba kuba abantu batinya kuvuga ukuri kandi ukuri kuhaye kugaragara kugira ngo abantu batakontorora imitekerereze yacu, batagaye imitekerezo yacu. Uzi ko abantu gukontorora bari hanze ariko uza abantu gupfa
abadamu bagacibwa amabere ko bwagotwe ku nguvu igihugu kigatwikwa inka zigashira ukatinya kuvuga ngo nivuga barangaya nibamara niba no ko tukugaya niwanyu hapfuye ukazanafutagawe ukazafa niwanyu hagashira kandi wamara tukagugaya wapfuye. Tugomba gukorera ibihugu byacu, nambura umurundi ukorera Burundi, nambura umunyarwanda ukorera Rwanda, nambura umukongomani ukorera Kongo, ukorere n'Imana. Buriya bikindi ngusobanurire. Iriya bayita ngo ni théologie africaine. Théologie africaine ni kwigisha guko turaje mu ijuru Imana iraje. Tiraza none. Ufite umugore n'abana ugomba kugaburira, ufite igihugu ugomba gukorera. Numara ngo hewe ngo sinkora vuko ndaje mu ijuru. Uzoja ariko hera hano kwaza ukore hano. No kandi n'umuntu unanirwa kuvugira bene wakarenegwa n'Imana sinzi ko azayikorera neza. Kwanza ni gute wewe uyobora abantu utavugira? Kangubaza icyo kibazo. Ni gute nambura umupasiteri uyoboye abantu utavugira barenganye? Ahubwo ni wewe utazi, you don't know what you are doing. Tuzi icyo hayikora. Platform yose ubonye ufite aho uzogera ugomba kuvugira barengana kuko ni inshingano zawe. Bibiliya yarambwiye ngo hahirwa uvugira abarengana hamwe na Kristo. Yesu yaravuze ngo niba barenganya babampora muzamuhiri. Nambura umupasiteri ariko babona abantu babarengana ntubavugire. Uzaba uri perfect, uzaba ukoze neza. None n'abavugiye nawe wagaye ushake ngo baceceke. What? Muntazavuge nabi ari umupasiteri. So ubwo mwe mukora iki mwishyize hamwe muravugira wenda abanyamurenge? Tuvugira abatutsi bose muri Kongo n'abandi banyekongo barengana. Turabavugira kandi tuzakomeza tubavugire. Dufite uburyo dukoreramo, dukora hano muri Mahoro, dukorera mu bandi bitonda barwana shaka, koreramo tugakorana na twirwaneho kuri Terena M23 hamwe na FC. Turakora kandi turavuga, twandikira Amerika, duhura n'abategetsi benshi tubabwira akarengane kacu. Tutanga n'ubushobozi tukavuza abantu bacu bakomeretse, tukavuza baraye ubusa, tukagaburira baraye ubusa, twishura n'abana amashuri, dukora ibintu bitandukanye. Rero tubikora mu buryo bwo gushakisha iwacu kugira ngo haba amahoro. Kandi iwacu n'aba hatari amahoro, ukuze dufite amahoro hano, ukuragira ngo muri iyo nzu n'ubwo no yiryamamo inzi ko iwacu masenga ari hanze uko ufite amahoro, nta mahoro nzaba mfite. Ntibigoye se ko kubera wenda nk'ubu Colonel Makanika baherutse kumwica tubona ntibigoye gukora? Biragoye kuko umuyobozi wacu yarapfuye. Ubu ko turiyubaka ariko twarakomeye kubera ko dufite support ya M23 na FC. Sematama yari ahari ariko bahise bamuzamura aje gukomeza uriya murimo yari afite uriya mwanya kubera yuko General Makenga yarabashigikiye kugeza bagazeje Sematama hari ya namba barabikurikiranye. Hari umuwafande witwaga Kufi yajanye na Sematama n'ingabo zimushoreye baragenda bagera mu Minembwe, ubundi aragenda aja kuremya abaturage kandi General Sematama ubu nyine karazunguruka mu ngabo zose agenda zisubizamwe imbaraga azibwira ngo zikomere. Ubu ngubu ni nkaho tuhadusubira ku murongo mwiza. Muravugana nabo? Turavugana nabo cyane. Na Makanika mwaravuganaga? Cyane twaravuganaga. So ntabwo babiteye. Sorry ndumva birababaje kubona umuntu. Birababaje. Nawe turavugana cyane ariko tuzi ko bizagenda neza. Ntabwo badufite. Kuko aho tuvuye niho kure kuruta aho tugeze, aho tuhatuje ahubwo niho hafi. Okay. Impamvu bivuze gutyo. Uzi ingabo zari kuri go muko zanganaga. Uza aba mercenaires bari hariya. Uzi South Africa yari yanywa ahubwo ngira amakuru meza nabonye ejo bashitse ejo South Africa. Bagende neza bye. Icyo baje gukora hariya barakibonye. Hariya usoma bakuye hariya bazarigendera imyaka 100. Nta South Africa uzongera gukandagira hariya ngo aje gusakuza hariya aje kuvuga ubusa. Nagisege turayize soma. Ubwo mvuze buke yumve. Okay. Ndabona byinshi twavuze ahubwo nashaka kubaza wenda niba hari abantu wenda ukuraho inspiration wenda ba motivational speakers cyangwa abantu urefaringiraho kugira ngo bone ukuntu. Ni benshi. Reka vuge gusa nka batatu. Umuntu wa mbere nagize amateka yiwe, nkomeza no gusoma amakuru yiwe, njana natangiye gukurikira amakuru yiwe cyane, ntangiye kumenya icyongereza. Martin Luther King yari umupasiteri ariko yavugiye bene wabo.
ubu nyine dufite abapasiteri ubu nyine icyo bita civil right y'abirabura abayiyoboye n'abapasitori. Pasiteri wa Trump ubu nyine uzi wari we ni umwirabura. Umupasiteri wa Trump ni umwirabura. Ejo bundi ku itariki 19 hari umunsi mukuru w'abirabura Trump azawuzamo n'ibikunda, ariko natawuzamo zohereza mu delegation bo kuvuga hejuru yo kwirenganura kwabo. Rero bano bapasiteri b'abirabura bahisemo kuvuga akarengane kabo kugeza igihe kumvikanye. Bano batijijekisi bose ureba ntabwo bahwema kuvuga akarengane ka bene wabo. Rero kubera iki twebwe tutavuga akarengane ka bene wacu ngo turaba pasiteri? Ikindi nasomye cyane ibitabo bya Mezi Menore n'uwitwa Dr. Mark Marak, n'abagabo b'abanyabwenge cyane, mfite ibitabo byabo byinshi cyane nagiye nsoma biramfasha. Rero namba turaba pastori tukaba turabagabo tudashobora kuvugira bene wacu ntarico bimaze. Reka nkoresha uyu mugani w'abanyapolitike bakunda guca, baravuga ngo nothing to die for, nothing to live for. Namba nta kintu gihari wovuga, nibiba ngombwa ugifire no kubaho kwawe ntacyo kumaze. Ugomba kubaho ufite koze wovuga kumanywa na nijoro bizaba ngombwa ukayifira. Kuvugira bene wacu, kuvuga akarengane ko mu biyaga bigari twagiye tubona amateka yacu, tuzayavuga kumanywa na nijoro kuzageza tuvuye muri uno mwuka. Kongo itaraduha uburenganzira bwacu ngo twishire twizane, tuzovuga nidupfa abandi bakomeze n'abandi bazaza bazakomeza kuzageza igihe umututsi wo muri Kongo azabaho kuko abandi bantu kwisi apana muri Kongo kwisi babayeho, cyangwa kugeza igihe natwe tuzabona abayobozi n'abaperezida bacu abatutsi bayobora muri Kongo tubeho uko abandi bantu babayeho muri Kongo, tubeho kimwe n'abandi banyekongo. Rero tugomba kubaho ubwo kimwe n'abandi banyekongo, tugomba kubaho neza kuruta uko babayeho, kuko babayeho nabi. Singeneye kubaho uko babayeho, keneye kubaho mu buzima bwiza burenze uko babayeho, kuko muri Kongo nta buzima buhari. Hari ubukene, hariho corruption, hariho ivangura, hariho amacakubiri, harimo discrimination. Dukeneye ko tuzagira Kongo nsha, Kongo nziza umuntu wese yishira kizana. Rero tutarayigeraho ntawuzo tuvugira, tuzavuga kumanywa na nijoro kuzageza tubigezeho. Abanye unavuga ngo umuntu wese wabashije kugira icyo abona, wabashije kugera hano ntiyumve ko yagezeyo kubera ko aho ava hatari amahoro, agomba kugira icyo akora kugira. Yes, hano ni heza, ariko amakuru ngufitiye ni wabandi. None so namwe turi umunyarwanda, iso yavuke hano, ufite itongo ryawe hariya, ubu wogira amakosa uzi umuntu bagushira nyakubaha Perezida Kagame akubwira ngo dore umuturage wawe kuza amakosa, kuko hano si iwanyu. Ufite iwanyu ukagira perezida wawe, kiriya gipapuro baguhaye ngo ni passport yawe c'ubwene gihugu ni ciza kiguhesha akazi, ariko uzukundu bacita hepfo bandika ngo ni naturalization. Kandi kuvuga ngo bagutije iriya ni work permit, nukugira ngo ubeho ukore ubaha amataxi, ariko si iwanyu nukora ibyaha bagusubiza iwanyu. Rero hano twaraje kuhashaka ubuzima, ariko ntabwo ari iwacu. Iwacu ni iwacu, naho data na mama bavukiye, naho navukiye, aho ni iwacu, naho sogokuru na sogokuruza bavukiye, aho ni iwacu. Hano twaje kuhashaka imirimo, twaje gushaka ko turera abantu, twaje kuhashaka ubutunzi, ariko dutahe tuje gukorera iwacu. Rero uwaje hano akumva aranyuzwe, urabona ubu nyine Imana ishimwe. Reka mvugira ijambo ryanejeje. Dufite abasore benshi batutsi muri Kongo bahe bamanuka bakaje gufatikanya na FC. Wabonye bitwa ba Dr. Kanyiki Manzi, uriya guverineri wa Manzi wa Nord Kivu. Dufite abita ba Maître Shaka yaragiye. Dufite abantu benshi bagiye, n'undi mugabo wavuye muri Canada nzi. Dufite witwa Engineer Gitambara yaragiye. Bose barabasore bahamanuka. Biri mukuneze ni kubona inka bavuruganya haka, biri mukunezeza nkumva ndahekeshe. Natwe turi inyuma ko turagenda tutahe tuje gukorera iwacu. Aha ngaha ni heza ho gukorera ko saho gutura. Amerika igira ibintu bibiri byiza. Ikindu cyambere igira freedom, icyakabiri freedom sinyisobanura ko abantu benshi bayumva gutyo. Freedom navuga ngo ifite uburenganzira gukora icyo ushaka. Icyakabiri igira opportunity zo gukora ukabona amafaranga. Ariko ibibi byabo twagira tubivuga, aha ndagwa ahantu ho kurerera, nahantu dahana umwana, nahantu umwana yikora ibyo ashaka, nahantu bafite indi myemerere sinyivuze yose namwe murayizi. Umuco wabo waraducanze uko twaracangagikiwe. Uzigura n'umugabo ufite ubwanwa ariko mbese ukuntu akakubwira ngo ni umugore. None urumva rero uwo ni umuco twazanye mw'abana. Rero tugomba
kubaka iwacu tugakomeza umuco wacu kuko hano si iwacu tukahakorera ariko tugataha iwacu rero abantu baje ino ntibaryame cyane nk'abantu b'abanyarwanda reka mbwire abanyarwanda bafite iwabo hameze neza umuntu akaga ngo ntataha ngo hano kurakora iki hano tubagaha udafite twararushe turindushi turakora ariko turarusha naho bari mu Rwanda umuntu ufite amafaranga bayeho neza aba nibataha abantu bafite igihugu cyabo kimeze neza natwe cyacu nikimera neza twese no munigi dutahe abanyarwanda igihugu cyabo kimeze neza batahe baje kubaka iwabo ibyo baba bakora byose babikore ariko bakore hano bataha urabona abanyakenya aba Nigeria aba Zambia aba South Africa bose baba hano bagira ibikorwa iwabo abantu bagomba kuba hano ariko bafite ibikorwa mu gihugu cyabo murakoze abantu ntibajya bagukritika wenda ngo uvuga u Rwanda cyane wenda u Rwanda rufite ukuntu rukoresha n'iki ntabwo byo ibibazo narabimenye kuko njyewe nabisobanuye mbere nabonye uburyo abantu birirwa batuka Perezida Kagame mbona uburyo abantu batuka u Rwanda kandi nzi neza ibyo u Rwanda rwabagiriye ndabivuga mvuga ko bagomba kubireka nerekana ibyiza u Rwanda rwabagiriye no bivuga ni byinshi cyane byinshi rero bari abantu abantu bafite negativiste batuka abantu bafite ubundi hari abantu bita mu Cyongereza no mu Gifaransa les contagious people abantu bari contagious ni abantu batazabanyurwa n'iby'abandi umuntu wese wanga u Rwanda ni umuntu udashigikiye iterambere ry'abandi rero bari abantu birirwa baratuka kuko barubize bakirirwa bavuga ngo umukozi I don't care what they are talking about as long as I'm doing the right things I'm okay ivyo bavuga kandi is their opinion ni bitekerezo byabo nanje mfite ibyanje bavuga ibyabo nanje mfite ibyanje but they will never stop the truth tawuzahagarika ukuri none se nkubwira amakuru utaruzi uzabahungu abanyamurenge bizi Butare bahabwa umushahara icyo bita bourse amafaranga apana kuvuga ngo ibiryo bakishurirwa minervare bagahabwa ibiryo bakabongeraho argent de poche uwo muntu namara gushika hano atangira tukurwana nzi ukuri ceceke nanje no I cannot ntabwo nzakwemerera kubesha ugura amafuti tugaragaze ibyo uhaye ukora by'ikinyoma tugomba kubwira abantu ukuri kose bakamenya uko ibyo habesha umuntu bahaye umushahara bakamuhereza buruse akiga karangiza agakora yagera hano ahindutse undi muntu bera ni corruption cyangwa se n'abantu babagiye mu matwi abanzi b'u Rwanda barabumvisha ariko nabo bazi ukuri nanjye ndagushimira cyane kubera ko wafashe umwanya wawe wo kuza ugaragaza urebe ukashyigikira ntabwo ngaragaza undi ngaragaza ukuri kuri hanze abantu batemera none umuntu w'umunyekongo ukunda perezida wanjye ndavuga ibi bintu ntibisanzwe ndavuga ahubwo natwe twagombye nanjye ni perezida wanjye ni perezida wanjye ni perezida wanjye uriya ni umubyeyi uriya ni umubyeyi w'u Rwanda akaba umubyeyi w'abanyarwanda akaba umubyeyi w'abatutsi akaba umubyeyi wa Afrika akaba umubyeyi w'abantu bose bafite ibitekerezo byiza nawe ufite ibitekerezo byiza uzagana umwegerera azakwigisha cyangwa nuzafuta namubonye uzamutegere gusa uzagira ubwenge kuko agira ukuri ikindi akunda icyo akora akunda igihugu cye akunda n'u Rwanda nurangiza agirira abantu neza niba mara bamutuke naje ngenderemo mu ceceke I will never ntabwo nzabyemera kandi nzi ukuri kose nabirirwa abatabyumva bazakome niba bashaka ndibakumve twarumvishe ibyo birahagije Dr. Musinga ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro kandi mwakoze cyane kuba mwitanze Nshuti bakunzi ba One Nation Radio ndabashimiye mwabanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kugeza gishoje naha turangirije ikiganiro cy'uyu munsi ariko tuzakomeza kuganira namwe tubagezaho ibiganiro bitandukanye ngiye mwari kumwe namwe ndi Richard Irakoze nkaba mbashimira kuba mwabanye natwe